Saya beritahu jemaah, jangan ada yang coba-coba putar telinganya anak-anak. Nah selari jungkiri, nah lulu alena di masjid tarotoni namanya anak-anak. Ya ku jungkiri lari alangi dui. Kadui mualai, jangan ku ribut. Dia diputar dia, lili dah culina anak-anak, namanya anak-anak. Ku mate mana ki iga melo sampai ki kutani anak-anak. Cocok ndak? Jadi jangan nanti Ramadan banyak anak-anak bahasane bicu taruh mau utama masih ge ku pembagian bepa padiolo ya ro ya ku mata ki igalo sampai ki ku tadi bahasana ro. Mustafa manasib al-inzari wal busyara wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailati wahida ayatan kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan alim malebina peta camat Belawa beserta seluruh pejabat yang hadir, pejabat kecamatan, para asatidz, tokoh masyarakat dan pemuka agama, ketua pengurus masjid beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Narekko nawereki umur malampe puang Allah Ta'ala si ulem mani lebih kita masuk bulan suci Ramadan. Nekiat jalan hede nariseng idapi gaulan Ramadan ya reganade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingin sampai di bulan Ramadan, sehingga di bulan Rajab beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Maka ada siki dewi segi bahasa Arabna Ustaz. Dia nama regaga mak bicara ugi kimari lau doang. Asal ngaja rilale sumpajang. Ia tu mari lau doang ngeri capat suju kumas sumpajangi harus bahasa Arab. Napana pak bicara ugi gesar ai sumpajanna. Ya kumakada kina dewi segi bahasa Arabna. Bahasa ugi nemi kuiseng. Silakan, tapi aja nakedo lilata atik kaesai wedi atinna ya kuatinna ricapat suju marilau doang de na lepa ilila namun apa bicara ugi de na geser sumpajanna apa mak batingi de na malaireng nek kulilana kedo marilau doang ricapat suju napa bicara ugi masola sumpajanna. Marilau doang dena mesti bahasa Arab. Namun bicara rogi tapi disaliwas sumpajang. Kudilala sumpajang mesti bahasa Arab. Sabab syaratna sumpajangi harus bahasa Arab. Mapamula takbiratul ihram gangka bereseleng. Jadi menengeng kata takbiratul ihram bahasa Indonesia dena sah. Allah Maha Besar. Aweh. Isedena Jawa Allah gede, sedena Minang Allah nan gadang, sedena si bahasa Inggris Allah is the great, sedena si Mangkasa Jeneponto Karaing Masarolompoa, sedena si Ogi Bone Puang Allah Ta'ala Maraja. Oh kacau mesti bahasa Arab.
ya manenna ri jamai ri lalenna gamai aturanna tu nakiringa mi puang Allah Ta'ala, aturanna puasae nakiringa mi puang Allah Ta'ala aturanna, aturanna mapatsu eseke dikirim kami, aturanna haji nakiringa tobuange nakia sumpajange de nakiringi Jibrilu jempui bawakan kendaraan bawa kemari naku tarimai langsung agak bituanna nareko sesuatu yang amat dianggap sangat penting dia kiringannya tuh yang bersangkutan datang tanda tangani terima langsung. Nah, jadi Nabi tadi jemput nih pakai tonangan burak anu liwat kencana ya roh seperti kilat sebelum menre di burake dibisai oleh arona ita se arona bisai wo samsam diawana jompi ulawenge batu masalekoe rika bae pak dua telu ni boleh haji koe boleh umroh engkau tu jompi ulaweng diawana ni roh ya kungkau reta menre umrah menre haji atama ke koro dilalenna batu masalekoe diawana jompi ulawenge menenge miti wai pole riase boto ulut tanah kena wai makbul padongenge kutu nari lauri puang Allah Ta'ala makkedah oh puang tabolo kana sabab pamasemu tabisai kana sabab pacarinamu tacemme ka nasabab adam pemmu makbul padongenge koro magi kempa ke ibu-ibu dena boleh di Mekah kempa boleh mana nih bu? Oh, may gamu pa din na boleh. Magi na din talaw. Aga? Din na gana doi. Baluy foto ta tu baluy. Cicita geno-geno baluy. Mata ki istri baru yang pakai di belakang. Balu ni na pamen re Mekah. Daripada kena bola tak balu nareko telu bola dibalu sidik kempa dua ya ku sidik me bola tak jana kilao patega kilo mondro ku lisu ki susai situ peta cama Allahu Akbar pangkata tu na pasalena lo Mekah tania po Allah Ta'ala kapan natungka atau rumposeng elo diasa may kaduhina magi mula di Mekah nasaay kubalu ka dare galu na kujok kato Mekah apa 30 ka 2 masa pusiseng iya mani de ku haji jadi sampangen kanu reboting tulia di surma bisa penne apa ku haji ki de tama bisa penne na tu nape di gulu limai oh diamparan nih aja na di puang ngaji apang kamu Indo upe na sesa kuelo diantara botingnya puang ngaji tu TV bosara puang ngaji bosara na botingnya ini TV puang ngaji kau kira puang ngaji Fortuner Rubicon Alphard Innova puang ngaji mana roh ini tani haji au sabar ani oto tongkang ya lagi digopuk di ase nega kana pasalin lo Mekah si senali boleh Mekah dina sumpah jang menre te menyumbal lagu di elektonge janci mutaroe napalak kaina dena urusui contoh mi tanya toko me kejadian ya kau di kampung aga cama aga sana aga kecamatan aga Belawa aga beler Tancung aga sana desa ya dusun dusun Tancung suruh gamaneng ye magerlo makasi makan jak mana pakai anda wita dega aga wita mah pakai selerap ponco dega dena pada di kampung na tahu selerap ponco longgang popa kojo na witi mamesa murmur oh lala
mengurangi nafsu makan. Tapi kau ditancungi magelo mana wita makunrai pakaianna. Nega masalah raponco. Apa di dalam masigi? Dia narisagi baja. Allahu Akbar. Gili ngak menra di mimbar waktu nama kade bacama. Dia na wadingan kaca doleng-doleng elektong langsung ku tanaya le na kada kempa kaca doleng-doleng. Nasa biasa mubang ka. Awe. Tapi engkau tu napa deceng itu dana di kaderai manguak menra di panggungi mata maka coa di timunda dena sedingi na taruh husyuk menonton apa yer penyanyi naruh ponco napa naka jena sidi la haula wala quwata illa billah di wajah pakai lona 5 juta Pak Barasanjien hobi 50 rupiah tak betobi sandalna naresi soko kedo kamano ri tengah ko tanya pani na ikona dalaki utis itu unrung di bagian serai tadok batun na manita we napa makada baraka aga baraka na tak be sandal ta aga lama baraka wijanna elektron na waja 5 juta Pak Barasanji 20 pertandingan madomeng hadiana televisi kulkas musabaqah tilawatil Quran aga hadiana kuditania dia set na yaro anawa ki pasaman riase kedudukan na domenge dan nia musabaqah tilawatil Quran mangampar-angam mengipung Allah Ta'ala na menre waina taparengi contoh mi maka daki keras cara may agana keras ya diundang mi kaleloku. Allahu Akbar. Ya rawatu na nabita tu peristiwa Mi'raj. Kasabulun lisui dibitangi dolok neraka si basuruga. Maka dari ada setan ini Ustaz Saiful dia sadia. Ittalaqtu ilal jannah fawajadtu aksara ahliha al-fuqara'ah. Telong ngak mutama di suruga. Kuita kutangga ni liset na suruga rilaleng sangit tau kasiasi liset na suruga. Magina sangit tau kasiasi di suruga apa iya to kasiasi maderi di tunai mi dipandang entengi to kasiasi mega to tama di masige makana di masige itu palingat tak parkir sangit sepeda motor dena lepet cicilanna tuh sangit orang bermasalah masuk masjid ada apa meraja. Maka kita sogi engkau moto tangan ke dena siaga orang-orang bermasalah baju masjid tamayagan renah denen arisana panggil 5 dodong arisat tiap menre papinret tiap makamaja anak pertama melok boting bapaknya berencana toh tamat toh di masjid Allahumma nah kenapa susah na pertama di masjid Jumai lagi nama dari dibaca nih kata baik keempat tahun malam pun nana keti ila kecak tuh tanya toh kapan komanya kampung nanti kejadian nak aku pada memen nih supaya dia agak jamai komanya ya tuh ku dibaca nih kata baik ku Jumai mengaji baca Quran lagi nadena wedding baca Quran lagi nadena wedding apalagi menghandphone apalagi mengisap rokok apalagi si cobi-cobi. Saya ceramah di Makassar. Apa maderito tu ku Jumai lain Makkah to balai to imam. Deto na marigaga. Na kay romelo imam waji ina ita tawe menra di mimbare si Bono. Bituan na ada 100% musti na ikuti kato bae. Apa al khutbah makanu rakaataini. Na iya kato bae 2 rakaat na wawa. Jadi sumpah jange 2 tau kato bae 2 tau tetepa. Pengganti dari duhur jadi romelo imang de season awadi terlambat. Allahu Akbar. Ku lagi liset na suruga na sanabita sangit toko seasi dilaleng. Tapi saya tidak berkata aja to sogi moki
Padahal mungkin magelo makasi makanja masih iya. Saya tanya beliau, agak masih swadaya. Saya swadaya Ustaz. Kadang mega mana doi ina tahu kowe. Patanya doi cek dia dipakai. Ya. Nekia. Ajak na bangunan na masih dibangun, dia dibangun liset na. Apa aga gunana temaka gelo kesikan jana masih na kia kusubui telu barisi mi jamaah, telu barisi, telu jiji, telu tahu ibuang imam pona si babai nena ya kumangari bikin nak mau 5 telu more 2 matinro contoh. Jadi mesti dibangun tuh di sana. Kau cara anak bangun di sana. Anak TPA gelakan. TPA. Maging karena TPA kau Ustaz. Mesti ke TPA. Anak-anaknya suruh mana tamak. Masjid saya di Makassar dekat rumah. Oh, sangat banyak anak-anak. Saya beritahu jemaah, jangan ada yang coba-coba putar telinganya anak-anak. Nah selari wi, jungkiri, lalu alena di masjid, taruh ni namanya anak-anak. Ya ku jungkiri lari alangi dui. Kadui mualai, jangan ku ribut. Dia diputar dia, lili dah culina anak namanya anak-anak. Ku mate mana ki iga melo sampai ki kutani anak-anak. Cocok ndak? Jadi jangan nanti Ramadan banyak anak-anak basane bicu taruh mau utama masih ku pembagian bepa pa diolo ya ro. Ya ku mata ki igalo sampai ki ku tadi basana ro. Jadi jangan dimarahi anak-anak kalau masuk masjid namanya anak-anak. Nah selari wi, taruh lari anak-anak. Kecuali bapak dan lari-lari, getengi masuk. Saya di Makassar kita rapat kemarin. Saya bilang kita mesti mencari cara bagaimana membangun isinya masjid karena masjid sudah bagus. Karena kok kira-kira Ustaz, kada kaya roh anak-anak absengi salat duhur, salat asar, salat Ramadan 1 bulan. Siapa yang sedikit alpanya arenya dia sepeda listrik. Ya. Kata bapak-bapak, ini bapak-bapak ancajan anak tahu no nih laku sepeda listrik. Tapi saya bilang begini, yang orang tua kita kasih hadiah umroh. Jadi semua pintu masjid kasih kotak di situ, undian umroh. Umroh. Saya bilang saya 1, siapa lagi? Saya juga 1. Ada lagi, saya juga 1. Telu nih. Kadang-kadang pak gede pak. Kira-kira kempa matu tuh. Supaya malam takbiran diundi. Siapa yang dapat tadi umroh? Engkau sih makanya siapa tahu dia ilas di mundri bicaraan ilas itu. Iya tuh itu lampu belita. Pede mayega minyakna ya tuh pede ilas terang. Ya. Jadi kuelo ki mita imange. Malopo sa menama patarawe. Paigai minyakna. Perhatikan minyakna Pak Bange. Perhatikan minyakna. Guru pangaji perhatikan minyakna. Engkau tanah kada sang ustad. Engkau garot tajang hati moto ka bicara rugina. Untuk terang hati mengaji. Ya, pemaka tareng hati. Engkau garot ustad tania baca-baca kada kangka. Mata arena Pak doang baca-baca. Nah sengaja ustaz Pak buntulada nak aku mengaji. Kada kau gampangnya tuh. Sengaja dipigau. Kada kau mati nulu kis sedekai guruna. Magati maca nata tuh. Ya Pak balu telo kasih di kilo bawakan gurumu. Pak balu daging kasih di kilo bawakan gurumu. Pak bele engka dosito 3 kilo bawakan gurumu. Pak baluk motor engka motor bawa ke gurunu tanah lari bacaan nak tak. Ya roi di riolo malaki wae mageretoki manu engka dia sama cerah baca riolo dewi sama koko kada kempaga komainya ditancung mau cerah baca dewi seng riolo ya cerah baca kak.
Dia dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia dibaca Iqra, kudena kerak manu. Musti mapakera ki manu. Napa dina sufaleko da suliku dibawakan ke rumahnya guru. Amma gere manu siki macara baca. Alif lam mim gere siki sayaqulu tilka mak gere tutuki. Jadi ku 30 muri batena mandre ayam kampung gurue macam mau maneng bergisi gurue riolo puraki mingala ditiwira ngase maega ase korakiana guru pangaji riolo. Jadi maega guru pangaji apa maega minjana jadi terangi makokoe lenyek ni aro disambei makamaja bulanan 20 si uleng menunggak asera ulena baga dia tak kojo guru pangaji. Contoh jadi Pak Masigita temakan gelo kesikan jahat nanya liset namanya lo dipikiriki. Saya usulkan satu guru pangaji bina TPA anak-anak kau sekitar Masigi rimpa mana tama Masigi mengaji guruna ala nih anak-anak boleh biasa dia Pak Guru. Contoh tanah macam mana mengaji anak ta mate ki ya narok baca ki Al-Quran ya narok baca ki Fatihah ya narok baca ki Yasin apa kegang kita de to mate mau caki mate toh aja nama dan ni pitu anak de menatoga gak bukarang ya kora baca Yasin to matoanna madan ni to matoanna kamu ya anak na katanya surah Yasin na tanay mo pindona na sa tegero sertifikat na galunge tau madam mo tanay sertifikat may tamu bacangi surah Yasin na sa dewelo bacangi surah Yasin Pak mati amangi ni gawet Pak Guru ki maka na baca surah Yasin mempercepat kematian dega hubungan na Yasin sebuah matengan na dega aga mo makasih sebuki baca surah Yasin kude na dabiat jalan na dina mate. Iya na tuh kutok baca Yasin di laur Allah Ta'ala makkedah telu sidi puang baraka na Yasin ku baca narekolasana ya weela sapaca pureng na sabarie na salawilino werengi alomong masaran nyawa na tubunna sidi. Yang kedua puang baraka na Yasin narekolasana ya paloloy poler sidin na dosana werengnya sabarakeun nia awatang tepe tarime pacobamu jamu buang. 3 narekolasana ya we buang masih ada jalan kesembuhan padisingi buang nasaba kuasamu maka akan terjadi salah satu di antara ketiga kuat jalanna mudah kutania jalanna taruh di malasa palolo dosa tapi diwereka sabaraka dibuangi atau sekali disembuhkan jadi baca moi surah Yasin si senna purana baca Yasin mendre matanna ini na tangga berada pakata tahu maka di kumakro aja tasalaiwi jenekiwi sabani gini gimaten ka jene na mate syahid ya tu iga jenekiwi kulakai aja na bainena magi sirusa ke jenne itu jadi anak jenneki purai ro sampai wajuna elo lagi menre pandang sampai wajue apalagi lo kilo di akhirat sepereina ranjana ajak na purai na temei koni ro di paleu napa ditinggikan kepalanya kemudian dituntun kalimat tauhid maka deko dese man qala famata nigi baca ini napa matei lam tata'amuhun naru dena getui apinna neraka dena getui hadis sahih akan baca pada cengcolinna barangkau oleh satu la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. 2
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. 4. Yang terakhir, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ditutup kalimat terakhir, la ilaha illallah. Petu nyawana maka dia nabi tadena getu ya pindah neraka, dijami toni mata masruga. Jadi baja sangadi kung koto madang, lakukanlah seperti itu. Tapi bagaimana mau dilakukan? Nah dia gagana na macam ngaji, dia to gagana na marangkalinga di masjid. Agam na jamana na mapetasan malam tahun baru, mapalepo, mapbala, pitu anak epak perampok terlupa koci. La haula wala quwata illa billah. Ya Nabi Adam di langit pertama itu, Nabi Talutun langit pertama seruntuh Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa tu dia nama mati. Selanjutnya Nabi Yusuf. Selanjutnya Nabi Idris. Selanjutnya Nabi Harun. Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Nak baca lina pasirai. Magin Nabi Adam di langit pertama. Wah sekali na bapak. Dito na salah na dia na bapak na. Iya na ro diaseng orang tua berhasil. Saman nama kedai Nabi Adam. Taro na iya na di kelas sedi. Asal anakku di kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ajar berhasil. Jadi ku ini pak tema SD. Iya pak diasa ki berhasil. Ku anak ta SMP ni. Ku ini tema Alia. Iya pak diasa ki berhasil. Ku mak kuliah ni anak ta. Bituanna na lalu ni anak ta. Ya ku ini jus amba mita apalah anak ta na pala to di suratul Baqarah berarti berhasil nih roh. Tapi ku ini teman-teman macam ngaji anak ta deni semangaji de to berhasil. Anak-anak ni sih. Oleh-oleh sih ibu-ibu pentingnya pigawi. Iya tuh anak-anak buntu-buntu emang ngaji. Coba bagarek praktek kamatu Ramadan kumalampi murue. Kumatindron lengan-lengan mangolo mendre kolangi Idi Indo na otok ni tu dan risedena. Kigetengin apa seta na kibaca inna ansalnahu letur capakna napa masepungangi. Oh mangiso-ngiso to nanay. Ya kude gagataran makoro ulangi si. Oh kude pa na makoro ulangi si. Kukisapus si de pa na makoro tau buntu to gangananay. Mana kadaga reaksi. Ya kira-kira betai itu kapan? Kira-kira betai. Ya ku betai urai yolo betana. Betana yolo diurai. Agak pak burana anak betai. Tiup telinganya sepung ida culina. Aga dibacangi capakna surah Ali Imran. Tania Al Imran salah ya roh. Tania Al Imran Ali Imran. Ya capakna ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Oh baca sih sepus sih dah culi kairina napa makadai otok no sahur sahur otok no coba bagai praktek matur Ramadan kai ibu na sang ustad dari mana betana aku ya na kelo toka balik maapala itu igalo kibacang na sa bapak na betak to na sa bapak na baca to sepung dah culina teko beneta apa betak dari matu disepungi oko ida culina apa dia gagal bagi ne betak
Ya tadi ibu-ibu ekol kimatama di surga. Namo belang alin rota suju kumewa kirilah kaita sila deki kamase. Magi mataan re kedudukan na lakai na indo tap wana eki. Nah mai gato makun rai dua bicara na lakai na alena sepuluh itu. Rep caka gana rawase. Oh ibu. Dia tanam tinro. Taruh dulu kugasa iya ibu-ibu. Pak mega mewah. Deto na wadi malopo samena baine na samena lakaina. Dena wadi. Kumak na lakay tamana. Iya pak. Kerok bicuki. Dena wadi malopo samena baine na samena lakaina. Sangadin na kulakaina lakay taru. Mawatato tu bicu sama nge pak lakay taru. Mesti goraki. Deto tu nak di mak bereki rilakai di palempu limai. Mesti di pak bengkok pi. Napa mak buku ki cede. Tabe. Makoro. Kemudian kumandre lakai tak boleh mak galung, boleh mak darep, boleh mak kantor, boleh mak bele. Si bawangi mandre. Si bawa ada na akhlak na baine. Dek na wadi mesok kude pa na mesok lah kaina na sila loko pura mandre ektin no makarah lah na ro. Kemudian kalingan iya rolak kaya kuko diranjange dia tinronge kegi na taro limana dena wadi di pasalai sangadina milawisi kiyolo edaing aga pasal makanja ka apa ki pasalai ni limata apa mamangu ni tu kapang contoh elo nalaki tegi na taro bagian atas ka bagian bawah ka bagian luar ka bagian dalam ka dena wadi ki pasalai sangadina milawisi ki yolo magi takalingan ni ya cocok roh kemalakang wah. Nah kayak ini bapak setoya leta pangkato tu lakai rano raja noko tu lima noko nah iya tu baineta tu na setengah mate kasih ya robain itu apalagi kurang malangi lisuk ki pale matarawe ini langsung ki buang ngaleta di ranjangi baineta manasui me bulawak bale ini mangoro di matindro. Si Jaka sih mana sumanan nih, nabatale nih. Purero, lokan ini diranjang ngelo matindro langsung teriak na. Napa susu anak 2 jang. Ini tambah mapada nih kepala lutu Matindro sih kasih anak-anak pak 2 jadi pas susu. Matindro di lapung anak-anak pas di si bapak na bereaksi. Dena matindro bainena na taro. Depa na cemme junnu imsa ni. Peko kan ro. Angkat tanah ka na sang ustad. Kasi na sebelum mandi junub. Imsa ni. Muninin radio kukuruku imsak telah tiba. Peko kan ro ustad. Belum mandi. Jawabannya adalah tidak mengapa orang junub lewat imsak, tidak apa-apa. Saya ulangi, orang junub lewat imsak tidak apa-apa. Yang apa-apa sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Itu yang apa-apa. Apa nalolongan ko imsak namu patru motoi pak makkade bene na taro motoi deh pak takala ni au na kena ki kafarat ada kafarat na dendana musti na sampai puasana di saliwan na Ramadan 20 materu-teru iga sampai wi lakayemi de na kenai baine makaro di fikir maka dia lakai de sedina cocok iye apa 2 pelaku na manangkala kami didenda
bahkan terus terang alena merah kah. Contoh apa angka to matu tu mak baine makka maja lakaya de kapan baja na ramalang makiana isoe ngea jadi selama Ramadan de gaga puasa na musidi na sampai matu to tadi dia ganti puasanya nanti iga sampai baine sampai lakaya de ya kuakalan mesti dibagi dua apa jadi si bocah ya hasil kerjasama yang baik aro jadi ku bicara agama samiana wa ta'na ulangi lisu jadi di neraka laisina ita nabi takoro den suruga sakit to kasih asi ya stosi di neraka maka sina bita italatu ilan nari fawajadtu aktsara ahliha an-nisaa telon nak mutama di neraka wita niliset na neraka sangi makun rai rilaleng but kupawamiki ya penyambul lidah jadi liset na neraka sangi makun rai tapi taruh di mega makun rai buat salatan atau idi cocok nih ini tosi orang nih aja tuh kada hore sedikit laki-laki mau sedikit tapi ini nanya harus sedikit maka nih kira-kira makoi boe narek kopura ki masumpaja subuh baca wakaf itu Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar wakaf itu dimundri sumpaja subuh menenge mata ina de panadapi mangaribi de na melo neraka tarima yawe maiku tete 10 wani na mate baca sih di munri sempaja mangaribi Allahumma ajirni minan nar puang pabilai ka pole ko neraka ku mate de panadapi subuh neraka tidak mau menerima jadi pancajiwiri ya robu pura subuh, pura mangaribi, wakaf itu. Roh amalanna. Pertanyaan yang muncul adalah, magina mereka makunrai di neraka, mereka makunrai na capa-capa sumpajang. Kalau muncul penyakit bulanannya, macaka di dendre lorona, dek panas sumpajang loro. Nah tunda sih, nah sedekah sampo. Paja pasti padeka sampo. Tuh, katutuk ibu. Yang kedua, masumpah aja si matu asal jadi taleko na pakai taleko liwat ni fitna napa dia nak baju taleko langsung na pakai taleko nibi bayangkan isi erok tidak konsentrasi malaikat mencatat menenge malaikat bernafsu untungnya malaikat tidak punya nafsu baju ki dolo bu napa mataleko pura siki mataleko di parese kolin roe de toga gawiluwa tak masuk ya kung kama tame pemelisu jadi kung kama pakai cadar koe kuma sumpaja ki lodung cadar ta apa syaratnya sujud musti rapu alin roe magi tak kali ngamoi pak maderi tong kama kun rema cadar batana bawa micok makoe ada yang saya tegur di Mekah maka dah kaya tidak boleh menutup muka kalau orang ihram ya kung kalau haji matu koy tidak boleh menutup muka nah itu cadarnya menutup muka buka cadarmu kecuali kalau kejadian salah satu di antara dua satu orangnya terlalu cantik tak butuh-butuh mana ngajain atau tangga ini gaya barak bidadari ya roh sahabat liwat cantikmu pakai no cadar tapi Sulawesi Selatan wajot Tancung kada to kagak terlalu standar mana mi kapang jadi jak bawa nata cadar yang kedua karena mukanya alergi tidak bisa kena debu tidak bisa karena kena cahaya pakai no tapi kalau tidak dalam posisi itu mesti buka tidak boleh menutup muka kalau orang ihram
ihram umrah atau ihram haji. Itu. Nah, yang ketiga, magina mega tama neraka makunrai. Mega na ewa matuanna. Na bombe matuanna gara-gara doi arisan. Mana kata bombe matuata, na yaitu matuata samana indota, samana ambota. Sampai-sampai maka Imam Syafi'i, kalau suami istri pura majene nasi getu oli suami istri batal udunya. Tapi kalau menantu dengan mertua sentuhan, dek na batal udukna. Sabab itu mertua sama kedudukannya orang tua kandung. Jadi hormati mertua ta. Engkalakai curhat ko dia na sang ustad. Peko garo kasi iya kada kamagi. Na sangiro iya kuarengi do indo ku de na pura ko bawa beneku. Apa na pana na isema jalloi. Macai lada beneku ustad. Indo anakku ku na iseng makada warengi do indoku. Wa tapa ustad. Peko garo ustad ke makoro bene. Deto na marigaga roreng indo ko de ko pawangi. Makada ka de na marigaga jabao na tapong indo tapa macai amas si. Atau ka bawa-bawan ni aku macai sambei. Sambei bawan ni. Adam pemeraja talo mo nataso gitu pa dongeng indo tu. Pak cama mencaji cama pa dongeng indo. Iya pa dongeng indo. Saya pernah ngomong sama istri saya, engkau boleh marah sama saya maafkan. Tapi saya tidak pernah maafkan engkau kalau engkau marah sama ibu saya. Magi, alena sila ada kasih pakalopo ka. Kau kemarin, napa doi bawa dalang itu matotan nelo ko macai. Tapi saya alhamdulillah, istri saya dobo di pabereda di matuanna. Apa mau pura wareng alena si cinampa malangi. Itu. Madari tolak kaye wae pak liwat tahu dari banena. Jadi banena itu dina servis. Na lihat baju 3 juta. Indo na lihat cakar 30.000. Banena na lihat buah luar negeri. Lengkeng Australia, apel Italia, jambu Bangkok. Banena mana ro? Indo na kana liangi copeng 10.000 3 kilo. Maloto mana ngisi mandre. Ela hawla wala quwata illa billah. Kemudian akan itu nabi tadi neraka koroto direpak ulunna brak. Tasimbung otak na si Andre si. Maka dia nabi tamagi ro Jibril. Na sengina ro contoh makmu. Matana ulunna suju. Masumpaja sumpah bunga Allah Ta'ala. Direpak ulunna. Engkatona ita nabi takola darah. Ya anak-anak dari Asadia boleh buka Riyadus Shalihin. Hadis sahih di situ. Ada kolam-kolam darah. Bukan air, darah mendidih. Lalu orang ditangkap sama malaikat, dilemparkan masuk ke tengah-tengah kolam, bergelepak, histeris kepanasan, berenang sampai di pinggir kolam. Oleh malaikat pandai batu, makan ini batu. Maka Nabi tamaga si Jibril, maka ada Jibrilu, ia nara contoh makmu pakan ribae, mapamana dui. Nasa ngelok muapin rengi ko set di juta. Na kay palisu set di juta 500 ulap paimeng. Iya na ro diaser riba. Kutania riba tegay na riba pawang asye. Baka termasuk to riba kumakadaki. Kupin rengi moko motoroku mupake lauri kantoro cama. Tapi penoi bensin riba to ya ro. Upin rengi moko panteng tapi alanga wae ko lisu ko riba to ya ro. Coba roh. Jadi makoy halalain na kisapa. Naseng halalai lagi harangi lagi na mawatang apalagi halalai tau kapau-pau to iye. Aja na wae gana ya rodo ye sapa baraka na. Apa mo mega kude tapuas moto cek de ku puas ki. Tuh, ku puas ki kan sogi ni. Maka Nabi Sulaiman obuang werenga ising pandre olo kolo obiran na puang balai boleh ditasi na mendre na ya pandre maka dia Allah Ta'ala dia mulai Sulaiman na selo kacau be puang na sa pasadia no vale anu diandre na pasadia ni siaga kilo belana
napi se di bale menre di butanange misoi capu manang ya ro na ya ro bale te meso toba Nabi Sulaiman jadi makohe moce de orang para ku mesoki berarti sogi ki motoli wa egana doita na kade ki fura meso jadi mo harang na sampa to apa tu 50 na ro. Allahu Akbar. Saya rasa inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dua telun itu kalau pada sengengir dari bicara madangnya aja talu paiwa ya kung koto madang pigawi ro bacangi kemudian wiri dimundur sampaja subuh dimundur sampaja mangribi kemudian masih kita ya we batemakan gelo kesina pisina liset namani masih gelo dipiara dipikiri ki pekoga carana natuli maega pak berjamakna ini ibu-ibu no toki di masjid mak berjamaah nah sengen kau ustaz furama pidato kangi malah binasa dibolai daripada di masjid kumakunrai pidato kutu ya tuh bawangi karena pidato kutu musura tahu lagi no di masjid belum tentu noi boleh kok bawangi makan malah lebih dibolana jadi makan kalau ke di Mekah mau robi di hotel materu memang engkau keterangan dari kita tapi ya tuh kata nariolo pak iya rolak kaina lo kemarin mah musuh anak-anak bersusun dia gagam murusui onro nama apa susu tapi kok dia kesibukan kenapa tidak turun ke masjid apalagi Ramadan yang akan datang yang tinggal 1 bulan lagi lebih sedikit. Saya rasa inilah yang saya sampaikan Adam Pemeraja. Saya rencana balik malam ini ya malobi sih karo pacama apa lalenge 3 kilo ka apa di 3 kilo ma para ki sedih malobi ya apa ki makatinting ya kada-kada anak maka vi diletu ya maka dari tengo to Indonesia mu pagayi nah deka bendera merah putih maka da siro saya dia Pak 2 sopir nah sejaki Papua Nugini di Buyolo kada kacapat namanya metu gare kampung ternyata dibawa disitulah lumbung uang di situ sabata pareng. Sekian dan demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amiltu su'an wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan bi sihatin wa afiyah wa rizqan wasi'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban syakira wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.